Лабулордун баасын айтып берели. Ассаламу алейкум. Амансыздар бардыктуу замандаштар, көрүүчүлөр. Тез жарыя каналы өз берүүсүн баштады. Бүгүн Орчак балагына базарындабыз. Күнгө карай жекшемби, 12 январь. Лабулор кандай баа болуп атат? Я, көрөлүчү. 98-жылкы лабудан баштайбыз. 320 000 дейт баасы. Лабуну сырткы көрүнүшү абалы. Кийинки лабулорду да көргөзөйүн, Тент менен лабуну көргөзөйүн. 460 000 дейт, 2015 экен. Лабо кимден экен бул? Сиздерден? Акчасын жазбаптыр лабону. 2013 жылкы лабону көрөлү. Газ. Ага, акчасы канча болду? 300 кеми барбы? 500 000 кеми бар дейт. Ассаламу алейкум. Сагыңыз жакшы? Амансызбы? 500 000 кеми бар экен, ардактуу көрүүчүлөр. Абалы таза лабон. Мына ички салонда көргөзүп коеюн. Телефонуна чаласыздар, байланышасыздар, эшиктери да жакшы ачылып жабылат экен. Ала бересиздер. Кийинки лаболорду да көргөзөйүн. Абалы жакшы, акчасы сиздерге өнөмдүү. Жакшы лаболордон карайлы. Бир катар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Амансызбы? Канча болот тур лабо? 600 деп атабыз. 2019 экен. Газ. 600 деп аташпы? Кемитип бересизби? Кемитип беребиз. Канча түшүп бересиз? Азмасы түшүп берем дейт. 600 000 деп аттыр. Çalыңыздар, байланысыңыздар. Обмен барбы жок бу? Алмакчы жолу жок. 600 000 деп аттыр. Азмасы түшүп берет экен. Обмен жок экен алмакчы жолу. Ийгилик. Кайсы? Мына болбу? Сизденби? Тез жарыя. 2018 газ. Механика. Телефон номерлери турат бул жакта. Бир шеге айландырып көргөзүп, мына салонда көргөзүп кетейин, Канча көрөсүң байка? 580 деп атам. 580 деп атты. Кичине кеми бар экен. Лаболор ушундай баада. Лабо канча экен? 2020-жылы. Газ. 620 дейт. 600дөн түшүп берсе керек. Бул лабону канча деп атышыптыр? Болуп атабы? Газ 2020. Канча бердиңиздер? 720 000 Портер болуп кетиптир го, Бас. Канча экен лабо? 600 000 Лаболор портер болуп кетиптир го, туугандар. Арасында арзандары да бар экен. Жок, бул жакта лабо жок экен. Мына катар менен кайта берет депиз. 2020. Акчасы канча болду го? 650 000. Рахмат. 650. 620 мı? Bunun 620 eкен. 2019. Gaz. Gördüğünüz Бұл да 620 eкен. 19 cevap. Gaz eкен. 420 000 deydi. Kısası. 2004 жылы. 302 шақырым жүрген екен. 302 000. Аралаш бағалар көтерілді бұл жақта.
Qancha bo'lib tur bасы? 2000 chiq. 300 ming mi? Bardingizlar kelib, ne ko'p deb otasizlar deymi? 250. Qancha berib atchat? 250. 250 ming berishdi. Yaxshi. Kelishdingizlarmi? Kelisha olmay aytasizlarmi? Mana ko'rishinglar. Tovush labo bo'lyapti. Yetishsangizlar nomerlarga baylanishingizlar. 250 mingni aylanasib bitgan. Tez Zariya. Qarab ko'ringizlar, bu labonda 600 ming ekan. Porterning бағалары 2019. 2500 ko'raylik. Qancha aqchasi? 350 ming ekan. Nomerlarni ko'rdingizlar. Qaysini? Bo'ldi, startib qo'yasiz. Keyingi labolarda ko'raylik. Keyingi labolarga to'la. Qanday ko'rishlar? 2017. 600 ming deydi. Bir uchurda shunday tartib kelajatganda oldinda qarab turaverishadi-da. So'rasang yo'q deb qo'ydi, keyin o'tib ketgandan keyin tartib qo'yasizmi deb qayra aytib qolasiz. Shol uchurda biz tartib qo'yamiz. Shunni aytayin. O'yinchoq emasmizda. Sağ basak, bekar tartib o'tsak. Anan sinaganda qarab tursa bu bo'ladi. Bu 99-yil ekan, 240 ming deydi. Arzon bad ekan, labo. Baru Sambar degan привозной motor deydi bu. Labo o'xshagan. Boshqa nimada chiqarilishgan. Aqchasini yozib olibdi-da. Shuni sizlarga aytib berayin dedim. Telefon nomerlari. Deylik shunday. Bağlar, labon bas shunday. O'xshab qolgan ovozlarında. Siz bilan birgalikda bo'lingizlar. Jardam beraman desangizlar, 0990 00 18 13 nomerlarini chalib baylanışaverasizlar. Al jaqdan biz arzon sapatli jarnamalarni jasab beramiz. Bizga qatalib, like, kommentariy bosingizlar. Buyursa Qirg'izistonda jarnama jag'ina, reklama jag'ina teylaymiz. Aldaga qaray jilamiz. Siz qo'llab turingizlar.